Indonesia yang ada di Kopenhagen, Denmark untuk memperingati tragedi Arakundo Idicu, Aceh yang terjadi pada tanggal 3 Februari 19. Saya Muhammad Hanafiah sebagai Koordinator Aceh Sumatera National Liberation Front ASNLF di Denmark ingin menyampaikan harapan kami bangsa Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk pemerintah Indonesia atas pelanggaran HAM, hak asasi manusia, terhadap rakyat Aceh, rakyat Papua dan rakyat Maluku. Secara umum, kami mengecam keras penyelesaian non-yudisial yang tidak sejalan dengan nilai keadilan. Apalagi nyawa bangsa-bangsa tertindas ingin ditukar dengan sejumlah wang. Kami meminta agar pihak internasional turut serta secara aktif dalam menyelesaikan pembantaian massal yang terjadi di Aceh, di Papua dan di Maluku. Kami berpendapat bahawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia harus diselesaikan di depan Mahkamah Hukum Internasional. Karena sejauh ini tidak ada kasus pembantaian bangsa Aceh yang diproses secara hukum di negara pura-pura Indonesia. Selain itu, kami juga memiliki hak untuk menentukan nasib kami sendiri. Aceh sudah berdaulat jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropah ke Nusantara, sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan perang Kerajaan Belanda atas Kerajaan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Kolonisme Indonesia atas bangsa-bangsa di Nusantara harus segera diakhiri. Demi menghormati nilai-nilai kemanusiaan, merdeka adalah satu-satunya solusi untuk Aceh. Demikian juga untuk bangsa Maluku dan bangsa Papua. Terima kasih. Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Maluku. Merdeka! Maluku. Merdeka! Aceh. Merdeka! Aceh. Merdeka! Free Aceh. Free Aceh! Free Papua! Free Maluku! Suara diaspora Aceh di Swedia pada peringatan tragedi Arakundo di Kopenhagen, Denmark oleh Asnawi Ali, vlogger Aceh, Atakana TV di Swedia. Mata terpejam bagaikan buta, ingatan kepala sangat cepat lupa. Nyawa manusia Aceh tiada harga. Mengapa kita terus berpura-pura? 16 tahun lebih sudah lamanya. Perdamaian itu omong kosong belaka. Mengapa kita masih menutup mata melihat kezaliman militer Indonesia? Jenderal Prabowo CS, jangan pernah kau lupa. Dia itu jenderal Sipai, asal dari Jawa. Ketika operasi militer bagaikan durjana, dia bekerja sama dengan penguasa. Kini hidup dia sangat bahagia. Bahkan Prabowo CS bagian dari penguasa. Tidak tersentuh hukum sedikit pun juga. Karena kasih uang habis perkara. Bila Prabowo CS sudah bersama penguasa, mungkinkah pengadilan itu akan ada? Itulah taktik politik Sipai Jawa. Korban konflik Aceh sudah dilupa. Pengkhianat itu ada di mana-mana. Mereka berjuang untuk tahta dan harta. Nyawa manusia Aceh tiada harga, karena semua sudah melupakannya. Militer Indonesia seperti di Myanmar sana, membunuh manusia tidak mengapa. Timbul pertanyaan dalam hati, apa agamanya? Rupanya mirip PKI, hampir tiada beda. Bukan hanya Aceh, ternyata juga di Papua. Perilaku militer Indonesia mayoritasnya sama. Dari prajurit hingga jenderalnya, mereka dikenal pelanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, orang Aceh sedunia jangan pernah lupa untuk berusaha. Berjuang itu kewajiban kita semua demi Aceh mulia dan juga merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun pemulia angsa Aceh Pancigom dunia. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kan beri nikmat udip, langkah dan rezeki ke Gedanyo Bandung. Menancip cabai tabetuk salawat ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan pedih jalan udip yang betul itu Gedanyo umat manusia. Uronyo dapat ingat salah saboh pura musibah ke Gedanyo bangsa Aceh. Bak bunga 11 Februari 1910 Tidadu Indonesia ditemimbak dalam kawan ramai bangsa Aceh yang tengah gowo ibak saboh acara kampanye Aceh Merdeka. Kejadian biadab di Simpang Kuala Idijur, Aceh Timurnya mengakibat 7 teraw habis umur di tempat dan meretup lain duka-luka. Kurubun jisak lam guni diikat dengan batai dan dilawa Lampung Arakundo. Saupnya itu dipenan tragedi Arakundo. Tragedi Arakundonyo salah saboh ibak dunan lebut-but semepoh yang diperlaku oleh pihak penjajah atas Gedanyo bangsa Aceh. Lalu katua kejadian-kejadian ilanya lagi ni. Gopcit saja dipegadah jejak sejarahnya. Tapi Gedanyo bangsa Aceh bek sagai-sagai tua ada perkara lagi nyorpa. Ulam teruan uranyo, golomna saboh mahkamah ke urang-urang yang bertanggungjawab ada kuat ilanya rakyatnya. Menurut hukum internasional, buat semepoh laginya ditamong lam hun perabih bangsa, genocide. Buat jihad poh manusia, crimes against humanity. Dan buat jihad lam perang, war crimes. Kesaban-saban tapam bahawa tempat dan ruang kita tuntut keadilannya dan tehak Gedanyo. Khusus di kekerubun langsung nibak buat-buat ilanya di masa lepas. Baik tak tua draw tu, tapi tak cilawan penyakit tuanya, amnesia. ASNLF sebuah organisasi bangsa Aceh yang sahih menurut hukum internasional. Hana piuh-piuh nepeterang hak bangsa Aceh ke bangsa draw tu ke draw atau ke bangsa lain di dunia. Kampanye-kampanyenya tetap berpejak cara mengatur dan hana piuh-piuh dari generasi u generasi. Katente ke but-but muslihatnya perlai tenaga, ide dan fikiran cerdas. Oleh sautnya, Gedanyo bangsa Aceh mesti tak percara dan tak kontrol tu dengan ilmu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dan dapat ingat urap pentingnya jid kesaboh cara talawan penyakit war yang kamu situ luah di Bumau Aceh. Terima kasih ke pihak-pihak yang mantang bersetia lambut bila bangsa Aceh. InsyaAllah dan ikhtiar dan doa Gedanyo terus bak tujuan mulia Aceh Merdeka. Wassalam. Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Papua! 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 Maluku! 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 Kita dah dengar dari Madinatul Fajar. Dari koordinator ACHEH yang ada di Amerika. Dia dengar sesepan dengan dia. And to accept that there exists to the righteous people of the world. My name is Madinatul Fajar, an Achenese community member from Texas, the United States of America. 24 years ago today, by the early morning hour of February the 3rd, 1999, the Indonesian military indiscriminately opened fire to a mass of Achenese civilians who were on their way back home from a religious festivity. Later that day, villagers fished bodies out of the Arakundo River, stuffed inside gunny sacks, wrapped with barbed wires,
and weighted down with heavy rocks. Many other civilians were injured in the monstrosity, and at least 13 others were reported missing in the following days, and remain so. It is unacceptable that after 24 long years, little has been done to shed light into the tragedy, let alone to bring justice to the victims and their families. The feeble attempts to prosecute the case display nothing but parody in the Indonesian justice system. Impunity endures, injustice remains, oppression prolongs. It is then up to us to condemn and to put an end to this practice. And it is our highest hope that the international community will also do their part to put pressure on the Indonesian government for a judicial solution to this case and every other human rights violation cases it perpetrated. And after repeated failures with their justice system, it is only reasonable to bring the cases to the International Court of Justice in The Hague. 24 years is a long time to seek justice, especially for those who were directly impacted by such brutality. Yet, to not try means to succumb, to give away our basic human rights, and to accept that there exists some group of people that are above the law, and that is not a solution that the world wants to witness. Therefore, no matter how long it takes, nor how much it costs, impunity practices have got to end. Perpetrators, personnel, and institutional have got to be brought to justice. Victims and their families have got to get their lives restored to normalcy. But today we specifically remember those we violently lost in the Arakundo tragedy. We shouldn't forget thousands of other victims of enforced disappearances, unjust killings, tortures, wrongful detentions, and other Indonesian military atrocities in Aceh, Papua, Maluku, and all across archipelago. Today we remember because, as George Santayana once wrote, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Vi er fra AS NLF Norway, frihet bekjempere. I dag minner vi om en stor tragedi for 24 år siden, hvor har skjedd en massiv drep av sivilfolk, og likene deres blir dumpet i elva. En stor tragedi har skjedd i vårt foreland, Aceh Sumatra, som tok plass i Ost Aceh, den heter Arakundo. Vi kaller den internasjonal rettferdigheten for å bringe den indonesiske generaloffiseren forbrytere av menneskerettighetene til kriminalkrig i Den Haag, Norge, 3. februar 2023, Bukhari. Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka!
Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Maluku merdeka! Maluku merdeka! Maluku merdeka! Semua dah dengar dari generasi ACHEH yang ada di Jerman dengan dalam bahasa Jerman. In Erinnerung an die Menschenrechtsverletzungen in ACHEH gedenke ich, ein ACHEHnese in Deutschland, mit euch allen. Ich kann den Riss und die Schmerzen in eurem Leben nicht heilen, aber ich trauere. Merdeka to the people of Aceh. Freedom is a human right. On behalf of the Papuan people, I would like to express West Papua's solidarity with the people of Aceh. Today, you remember Aceh's fallen heroes, and your dedication to continue raising awareness of Aceh's ongoing struggle for independence is a proof and evidence that your struggle is still alive. It is not over yet. I want you to know that West Papua supports your struggle. You must never give up. You must never give in to injustice, because your people has the right to live with dignity in a free and independent Aceh. Freedom for all. Selamat berjuang kawan-kawan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! Maju. Papua merdeka! Maluku merdeka! Aceh merdeka! Terima kasih kepada Tuan Adidek dan terima kasih kepada semua koordinator ACHEH yang telah mengirim pesan. Walaupun hujan dingin, kita tetap semangat atas menuntut keadilan. Kita ingin merdeka di tanah sendiri. Tidak mahu lagi dijajah oleh negara pura-pura Indonesia. Merdeka! Aceh merdeka! Papua merdeka! Maluku merdeka! Indonesia negara pura-pura. Indonesia menzalimi semua bangsa. Bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku. Kami mempunyai hak untuk merdeka di tanah kami sendiri. Terima kasih untuk semua. Berhubung hujan dan cuaca yang sangat dingin di Denmark, Kopenhagen, persisnya di depan kantor KBRI Pura-Pura Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all.